samukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Sesingene ehoreni lethu lesibili lapha ekhaya Jikelele kanti ke ake sibheke ehamba phambili leli hora. Umongameli wase-China uthembise ukuba ilizwe lakhe lizaxhasa uMzantsi Afrika ngenjongo zokuphuhlisa icandelo lezolimo. It's my right to vote. Yeah, I didn't vote yesterday, so it was extended. So I'm here. Isiqalile ukufika imiphumela yokhetho lasezweni elingomakhelwane beningizimu Afrika, iZimbabwe njengoba amaqembu ezombusazwe edlana imilala nje kuleli yazwe. Umongameli wase-China Xi Jinping uthi ilizwe lase-China liza kusungula amanyathelo okuxhasa ushishino lwe-Afrika kunye nokuphucula kwezolimo. Ebethetha ke kwingxoxo neenkokheli zase-Afrika emva kokuvalwa kwengqungquthela ye-15 ye-BRICS eRhawutini. Kule ngqungquthela ke amalungu e-BRICS avumile ukwamkela kumkhumbi amazwe amathandathu amatsha aquka amazwe ase-Afrika, iYiphutha ne-Ethiopia. Africa is moving at an accelerated speed toward the bright prospects envisioned in Agenda 2063 and making all-out efforts to build a new Africa that enjoys peace, unity, prosperity and strength. China and Africa must work together to create a sound environment for realizing our respective development visions. Let's work together to promote a just and equitable international order. Isiqalile ukungena imiphumela yokhetho likazwelonke ezweni elumakhelwane iZimbabwe. Izakhamuzi zaseZimbabwe zinikele ezikhungweni zokuvota ngolesithathu kuyokhetha umengameli kanye namalungu eParliamente. Lithelwe ilahla kunina izolo izifunda engaphansi kweziyishumi engama210 bese ziphothulile ukubala amavoti. Leyo mphumela ke ngeyamalungu eParliamente kanti imiphumela yesikhundla sobumengameli kulindeleke ukuthi iqala ukungena ezinsukwini ezimbili ezizayo. Kepha ke phela ambukela umthetho wasisekelo waseZimbabwe ukhomba ukuthi kufanele ukuthi ibisingenile ezinsukwini ezinhlanu ezizayo. As the police, we have got a constitutional mandate to protect the country's internal security. So there's no going back in terms of maintenance of law and order in the country. We want to urge Zimbabweans that as the Zimbabwe Electoral Commission finalizes the voting process and the counting of the ballots, Zimbabweans should remain peaceful and wait for the official election results. The results are well. We voted well yesterday, and we are enjoying the results. So far, the results are good. We want good development here. We want to work indigenization to make it up. Njengamanje ke mbukeli siqhubeka nengxoxo yethu ngeyithinta ukhetho lwaseSwatini kuZoom sinokhulumela uhulumeni waseSwatini uAlfios Nxumalo sibe nomengameli wePhudemo umlungisi Makhanya kanye nomengameli weSwalimo umduduzi Magawugawu simelane asiqhubeke nalolu daba. Mnumzane uAlfios Nxumalo siphinde sinamukele kanye nawe Makhanya kanjalo nawe simelane. Alfios ngaphambi kokuthi nje singene kwehamba phambili umnumzane uMakhanya besaphawula lapha ngodaba lokuthi ayibona beneme ngalolu khetho abahambisana nalolu khetho ngoba babona sengazi ukuthi kusawolunye ukhetho olufanayo nolunye akusilo olizile ukuthi lizokhulula abantu baseSwatini. Ngabe kuthini nje ukuphefumula wakho kafishane ngalokho okusho umnumzane Makhanya? Bekahle yalahleka Makhanya kodwa ke kuloko lokuphinzako lakushoko logo has always been njoba shito na Makhanya a position of Phudemo. I-democracy le defined by Phudemo yamakhanye iyafanana
ne-democracy yama-party. In other words, his democracy is synonymous to political parties. Ganzi nawe ilanza emthonjeni wayo idemocracy. La yaqala khona isho hulumende webantu lokhethwa abantu lo hulumende usebenzela abantu. Ipudemo have always njoba Shito Makanye wanted to dislodge the people from the right to elect their government from their various Tingula centers so that government can be imposed by political parties and their executives in some offices within the corridors of Mbabane, Zulu and Manzini. Into ke Maswati la yala kadzeni nga 1991 leyo. Asafuna kukhetha hulumende amkhethe asuke kuma communities awo. I-choice yayo ipudemo ulwela i-political ideology lababhilivela kuyo. Kodwa lesikubonako asikafika isikhathi saleyo ideology leyo ngoba eMaswati ngiloka embrace tinkundla ngiloka khetha hulumende wawethu inkundla ubatshelile na ucala le program ukuthi mangakhe eMaswati labhalisele kuyawuvota eMaswatini la mangakhe la legitimate to do so. Utibuta ke ukuthi nabasibane idea lenkulu kangaka leseyelwa Maswati bakuphi ke bona kuleti nombolo nathi nje letibhalisele kuyawuvota ngalomgcibelo. Yebo. Ngigcine ke kuloku la kushoko babe emakhanye ukuthi hulumende wetinkundla ngihulumende lokhulekile. Kungako nemalunga lamanye epudemo lelinye nje balicoshe itolo kona lokhu labo makhanye balikhipha pudemo ukuthi livumelene ukuthi liyawumela ukhetho lwetinkundla. Bomakhanye have always not participated ekhethweni futhi ke singihulumende asi offendeki ngalokho. Siyabahlonipha labo labathi abakakhululeki ukuparticipate kulolu khetho ngoba siyaye sase ngekuthi basebenzisa ilungelo labo to abstain from participating and from voting. Bese sihlushwa into yinye nje ukuthi ingabe lo kuthiwa i-citizenship responsibility bayakupractice exercise enini ngoba livoti lelibalwako lebantu abavotile hayi labangavoti. Hulumende uyakhiwa kulomgcibelo lesikuwo, hulumende utawushaya umthetho lomgcibelo lesikuwo, ungeke uphazanyiswe noma umiswe ukuthi bakhona labagodla elivoti labo. Ngiyabonga Saswethu. Yebo Alfiosi, sizophinde sibuyele njeke kumakhanya ake sefake unxumalo ke njengamanje engazayibone ngathi usesele ngaphandle. Unxumale ungaqinisekisa unizakhamuzi zaseSwatini ukuthi ukhetho luzosingathwa ngaphandle kwehibe futhi lizobe likhululekile lingachemile. Uthini wakho umbono? Usafaka unxumalo noma Simelani? Simelani? Simelani ngabe usasekhona elayinini? Ikhona but ke ngive ngathi ubita nqimalo msakathi. Hayi ke uxolo kuleyo ndawo Simelane. Sengiyabona ukuthi hayi sesixoxa sodwa lapho usulokhu uthula uyayibuza ukuthi hayibo kanti mina ngingena nini ngoba sixoxa sonke sisoba u4. Usekhulumile umakhanya uyaphendula lapha no Alfios Nxumalo. Wena wakho umbono ngabe uthini? Ubona ukuthi lolu khetho lizobe lu free, lizobe lu fair? Kuthini kwakho ukuphefumula njengeswalimi? Thank you. Ngibingelele mntana kithi, ngibingelele na kubo bonke labasibukele nakulamadoda lamabili lesinawo la. Ngikwami kutaba ukuthi ngiyathuthumela uma Nxumalo athi bude ludlame eSwatini. Ukhuluma imihlabathi yaseSwatini ibuthiswe ingadi eMaswati le hulumende wakhe awavumile. I think over 50 labavunywe nguye, but thina we know ukuthi over 100 babulawa ngesibhamu batutshulwa nguhulumende waMswati. So kuthi kufa kwalabantu nga 2021 kuze kube kunyalo ukukhanza kungasilo ludlame kuyangithuthumelisa kakhulu kukhomba ukuthi kubantu labanatha ingadi yabantu kulula nje ukuthi noma abantu bafa labanye bahamba netinhlavu uthi wena kude lidlame. Ngiyashaqeka kakhulu kodwa angimtshele ngaba inkosi ukuthi sitawufika isikhathi sengulekwe iqiniso utawukwadi ukuthi yini ukuba bede lidlame. Kwesibili umuntu mhlambe la ngathanza kukusho uthi Nxumalo eMaswati aya elukhethweni ayokwakha uhulumende wawo. Ngawucala ngisho ngithi esiswalimo noma siyiswalimo
ngiphinze amagama lenwashido lo lukhetho lolo asilufuni ngayo yonke indlela, meaning ngiyavumelana namakhanya kuloko. Mane umehluko wethu lokhona uthi we are a mass-based organization. Sibuta kubantu ukuthi nithini nyalo bathi ke labantu laba labayiswalini president sinhlangano thina sithi siyokulwa nahulumende lapha eParliamente ngendlela le wena nabacede namthandeni nalabanye lenilwe ngayo. Uma ke Maswati asho Mswakati. Uma ke Maswati asho njalo Mswakati safika esigabeni la sithi khona we choose not to be absent when our people are fighting the regime. Sikhetha ukuthi bangalwi nayo balwe bodwa. Sikhetha kuma nabo side by side ezibaqhuba lo msebenzi lomkhulu weMaswati. Ngigcine dzadzewethu ngamagama lathi lashiwo ngumna yethu Alpheus la athi eMaswati ayakwakha uhulumende wawo. For record angende bonke labalalele bathi ukuthi eMaswati akhetha iParliamente kule setup lekhona. iParliamente lengakakhululeki lekuze ikhone kwenta lokunye kufuna kube inkosi Mswati wesithathu legcina ibida ngaphandle kwaloko kunengle kwenda nje inkosi lokwenza ukuthi le Parliament ingasebenzi kalula. That's my number one. My last one on the very same point ngawuthi ngikholwa ukuthi bondunankulu labafika eshumini angakhona kuba la kuzobe kunyalo bonke bakhonjwe ngumswati wesithathu ngemuno wakhe baba nemandla ekuhamba bayotakhela icabinet lele ngiyona idriver leave. Akekho hulumende lo wakhiwa ngeMaswati as long as head of government akhonjwa ngumswati athi ngamkhomba aphindze amnike ema details ukuthi ufuna bani nabani kubo minister labakhona baseve ilokhuza yakhe ingqondo yakhe ungeke usile uhulumende lo wakhiwe ngeMaswati. And Mswati kubo konke lokhu ukhomba bobhudi bakhe kuze batoseva umndeni wakhe. Akusiyeke uhulumende weMaswati siyakuthatha nje lokho siyakulahla sithi akayekele wanqumalo ukuthi makondliwa anikwa imali acabanga ukuthi sonke sesizawuqapha ngati eMaswati njengoba yena ayidla kalula ngoba itolo kuyoba ngilomunye lokhona lo ifuna kule nkululeko laMaswati kodwa ngekushintsha kube isandla lesiyemlonyeni wasiguqukela eMaswati uthi lokhu kuhamba kahle kanti lokhu liqiniso lithi akusilo liqiniso sonke lamafishane yaphikisana konke la kushoko wamakhanya wanqumana. Yebo Simelane sibonge ngombono wakho. Baba Makhanya ngiyabona umnumzane lapha ya uAlpheus Nxumalo njalo. Umnumzane uAlpheus Nxumalo ngiyakubona uyahleka lapha mengabe ekhuluma lapha uSimelane. Ingabe ungasitshela nje kafishane ukuthi ena ikuphi lokhu okucabanga yokwenza ukuthi ugcina usuyibuza ukuthi ena hawo. Uthini lapha ya umnumzane weSwalimi? Ngiyathi ngihlekiswa insaswethu ngihlekiswa nakasi babe Simelane baya eParliament bayokulwa nahulumende ngekhathi. Phela na uyawulwa nahulumende ngekhathi kude uhulumende lo ngakuvumela nangabe ngihulumende locilatana kombamba. Na kungihulumende lo ngasuye abantu akunikete iplatform ungene kuyo wena uthi uyokulwa naye lo hulumende. Kodwa uthini-ke mhlawumbe ngombono wakhe lo awushoyo? Uthini ngombono wakhe lo awushoyo owokuthi iParliament noma likhona kodwa as long as abantu abaseParliament besakhethwa inkosi uMswati akukho lowo hulumende akusuhulumeni wabantu baseSwazini? Angikwati kufundzisa babe Simelane lo ngumholi wenhlangano lenkulu kangaka the fundamentals of what is a government. Members of Parliament are a government. They are the government. A government is formed by the three arms of the state, which is Parliament, Legislature, and Executive. Executive ayikhethwa lamhlabeni anywhere. Whether you talk of democracy of multi-party, or whether you talk of democracy of the Western world, kude lapho executive ikhethwa khona abantu. Executive will always be appointed, be selected. Now say Parliament ungihulumende vele somakhile hulumende. Ngaphandle nangabe bathi akubangwe tikhundla laba ukuthi njengoba enda yena umnakethu Simelane kuthi makahamba aya eNgilandi la ahleli khona nyalo instructe esive sekuthi akukhethwe umkakhe kulungile tihlobo natifakwa nguye takhe Simelane eParliament kukabi tihlobo natifakwa ngilomunye ihlobo takhe umuntu eParliament angikhoreki thina kulokunye ke zaswethu inkosi kule cabinet lekhona kude bobhutwayo lebafakile
ya nebantu bakadlamini nje sibongo kule cabinet lekhona bangi2 ku cabinet yebantu labangi20 angigcine nganaku ke tsaswethu la kusinza ngoba besimelana kwekuthi kude kuthula kangwane striver engatini yemaswati angangibhoci babesimelane ngendvo ngegangala bakwenda ngingekho nabamemetela iforum yokuthengisa imphefumulo yemaswati bawuchitha ingadi yemaswati lapha masapha bakhe iprogram lethi kungahlwa kwenile mina ngabuya ngibuyelele ukuvimba ukuthi kungaphinzi kuchitheke ingadi lenye ichithwe nginamba labathanza kuthatha amaswati bawajike dibhamini bawajike emlilweni bawajike emgwaqweni ebusuku kungabonakala umuntu kungadiwa usikwendwani ipolitiki babesimelana akusilo ludlwame kupolitiki umbono ipolitiki ngumqondo ipolitiki nginaku lesikwenda konyana la nje kude lutawufala kisi sobathathu. That is the politics that we are advocating for. That's the politics I've come back to correct and put in place. Hayi lena kwenda kubulala abantu bese uyawuthi kukhona labajabula kusi kangwane umhlaba unose ngetingadi debantu. You have a case to answer. It's not me that must answer that criminal activity. You ran away when the laws of this country was calling you upon to answer on those criminality. Buya utositshela wekuthi la maswati los afa angibani lebeka wajike lapha emgwaqweni ungasibhoci mnakethu mnguni wasebuhleni ngendwe lesingayathi. Siyabonga Tsatwethu. Sibonge mnumzana uAlpheus Nxumalo. Makhanya sasiphetha nje ke njengoba nani nibambe iqhaza kokhethweni ungabe nje uthini umlayezo uthi nje qaphu ngenxa yesikhathi umlayezo ongawubhekisa nje ezakhamuzini zaseSwatini. Mnumzana Makhanya ngabe usasekhona? So dubile Makhanya uyamathi. Hayi kubonakala ngazi ukuthi ke sesilahlekelene nomnumzana Makhanya. Mnumzana uSimelana wena usasekhona mhlawumbe amazogcina nje mnumzana uSimelana. Bathowethu umuntu akathatha lithuba kuyashwacisa kubhlungu mawulalela indoda lenzala njengabe beAlpheus ikhuluma nathi diphosiso ngaqala ngicinisekise ukuthi umsakathi nabo bonke labalele umsakato babokwati ukuthi kusukela the past 10 parliaments around 50 years Mswati ukhomba head of state and head of state I mean ukhomba head of government lokuba bobhutu wakhe kuwo onke lama parliament. That's my number one. Number two, uphinze yena analaba bobhutu wakhe laba bo prime minister aphinze akhe nakulokubitwa ngokuthi executive hulumende webantu. Emaswati ke aphumile Tsatewethu nga2021 ayothi sekwanele abhalana kulokuthiwa ngema petitions tinkundla tingu 59 ngicabanga ukuthi bese sethi over 40 lebetwalethile ama petition. Number 1 wakhona bekathi sesikhathele kukhonjelwa ngumswati ndunankulu sifuna uhulumende lesitawumati ukuthi ukhonjwe ngithi noma ke ukhethwe ngithi wonke ngewethu laphendula ngako umswati wathatha sibhamo wabadubulela ukuthi baletha liphepha lelithi sebabonga ngangiseparlamente ke uma kuthiwa cha Mswati akafuni ukuthi lenzaba yalokukhethwa yalokukhonjwa kwandunankulu ikhulunywa ngako labantu abavalwe lokuletha lama petition bavalwa ke ngesibhamu babulawa angikhulumi ihearsay ngikhuluma into lengangikhona mayendeka angekho lowe kunene lokhulumako namhlanje ngigcine ngale lithi Tsatewethu ngiyamuva makathi nginemaqala lekumele ukuthi ngiwaphendule ngifuna ukuthi eveni laba cede namthandeni badliwe licala lekuthi babulala umuntu embabane loyo muntu lo washayiswa imoti kufike dokotela enkantolo athi lo ufile ushayiswe imoti kufike driver athi ngangikhona washayiswa ngimi kodwa labahlonjwa lababili libadle licala ukuthi bona bambulele lo muntu ucabanga ukuthi kukhona yini ingconjwana lekhona yemthetho kuleyo ndzawo ngiyamtshela nje ukuthi litawuphika lithuba la emaswati aba nenkululeko atikhethele uhulumende njengoba siva kubona eNingizimu Afrika nakulemanye amave ukuthi head of government ukhethwa abantu angakhonjwa ngumswati ndamchazela ke ukuthi esiphofaneni emaswati
athi khethela lazwide angaqali aqala kumkhetha ngingakabi lunga waqala wakhetha wangafiki ku-final bangikhetha muva mina kuthi ke babe sebangikhetha nyalo ngalokuthi kwaring yakho hayi bakhethile impela mnumzane uSimelane cha siyavumelana nawe sixolise nje ukunqamula ngenxa yesikhathi sekufuneka ukuthi siyigoqe sibonke kakhulu ke banumzane ngesikhathi senu lapha umnumzane uMakhanya umnumzane uSimelane sibonke kakhulu ke nakuwe umnumzane uAlpheus Nxumalo okhulumela umbuso waseSwazini sibonke kakhulu bahlonishwa ngesikhathi senu namhlanje kuseni sethemba abantu baseSwatini ke bazophuma bahambe bayovota bese nje ke kuba nozinzo kube nesikhathi wonke umuntu engathi angathola ukuthi athole sombululo ukuthola ukuboniswana ngoba at the end of the day abantu baseSwatini abayi priority nezwe laseSwatini sibonge kakhulu. Thank you very much. Thank you very much. Siyabonga. Mbukeli ke besinengxoxo nomnumzane uAlpheus Nxumalo sinengxoxo nomnumzane umlungisi Makhanye kanjalo ke oyena omengameli wePhudemo ebese ke sixoxisana futhi ke nomnumzane uMagawugawu Simelane uMduduzi yena ke omengameli weqembu eliphikisayo iSwalima okwamanje nje ke ake sithi iqunga seyitolo sizokuya emva kwekhefu. Magic in the air whenever you smile, darling. Magic in the air whenever I hold you close to me. Magic in the air whenever you smile, my darling. Magic in the air whenever I hold you. It's been a long road I've been walking on. When love is blind, it feels like you're lost. So many questions, no answers in sight. When I see you, the universe is brightened. It's magic, magic in the air whenever you smile, my darling. Magic in the air whenever I hold you close to me. Magic in the air whenever you smile, my darling. Magic in the air whenever I hold you. In my heart, you are the best. In my eyes, no one compares to you. I am content that I found all the woman I need in my life. Make her my wife. I see magic in the air. Magic. Oh, my darling. Magic. Close to me. My darling, sing magic, magic in the air. Whenever you smile, darling, I see magic, magic in the air. I see magic.
Inhlangano engamele ibhola eNingizimu Afrika isafa yethule uhlelo lokucija abaqeqeshi ezweni lonke kuleli. Isafa iza kunikezela ngecourses ezahlukeneyo zokufundisa abo banomnqweno wokuba ngabaqeqeshi ezifana ne-licenses ze-CAF ezikwibakala lika C no D. Kodwa lo mbutho ukwachonge ezinye icourses ezibaluleke kubaqeqeshi nakwabanye abasebenzi kwibhola ekhatywayo. Kusungulwe iziko loqeqesho nelithiywe ngowayesaya kuba ngumqeqeshi weBafana Bafana ongasekhoyo uClive Barker. One component, like I said, would be traditional courses, and then the other one will be the SAFA Clive Barker Academy. So Clive Barker Academy will deal with all specialized courses that you can really think of. You know, courses that will deal with technical director courses that will deal with career transition programs for ex-players, courses that will also deal with coaching courses for active players. Lombutho uza kuvunyelwa kwakhona ngelicenses ze-CAF ezikubakala lika A nelika B. Isafa ibingakwazi ukunikezela ngezilicense ukusukela ngo-2017 emva kokuba iCAF yamisa ukunikezelwa kwelicense ngelixa yayisahlaziya amaxwebhu oqeqesho. On Sunday, CAF sent a message to bring us back into the convention. Isafa ithi eliziko litsha liza kuqhuba izifundo ukusukela kunyaka ozayo kwaye imeme abanomdla ukuba bese ngaphambili nezifundo abafuna zongezwe okanye bafake izicelo zokufunda kweliziko. Mbukeli njengamanje yake sibheke ukuthi imi kanjani imidlalo phela iweekend yaqala namhlanje. Embangweni wesicoco se-DStv Premiership namhlanje Cape Town Spurs izogwadusana neChippa United kuthi ngomgqibelo iKaizer Chiefs yamukele amaZulu FC. Komunye umdlalo kusasa iStellenbosch FC izotholana phezulu neSuperSport United. Ebese kuthi ke embangweni wesicoco se-English Premier League ngoLwesihlanu iChelsea izobhekana neLuton Town. Ngomgqibelo iBournemouth izodlala neTottenham Hotspurs, iEverton igadulisane ke neWolves bese kuthi iArsenal yona itholane phezulu neFula. iManchester United izokwamukela iNottingham Forest bese iBrighton ivakashelwe iWest Ham. Mbukeli ngesonto iBurnley ke iyokwamukela iAston Villa kanti ke iManchester City ihambele iSheffield United. Emidlalweni iNewcastle United izosingathana neLiverpool United. Sibongeke ngeindaba zezemidlalo. Usibusiso Sibiya oqhamuka eNewcastle enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal ungowesilisa ozakhele imoto eyisusa phansi. Le moto ke mbukeli uyakhe esebenzisa okusansimbi okungasasebenzi. Mbukeli ungayithathi nje kancane le moto ngoba phela yisivinini sayo kuthiwa sihamba size sifinyelele ku-85 km/h. Umfoka Sotobe ke uthi ke isifiso sakhe ukusungula eyakhe inkampani yokwakha imoto. Kepha ke phela ubhekene ke nezingqinamba zokuntula izinsiza ngenxa yendawo azinze kuyo. Namhlanje ke sixhumana naye lapha ohlelweni ukuze phela asitshele kabanzi ngalomsebenzi wakhe. Sikubingelele sikwamukele Sibusiso ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje. Yebo ke mama ngiyaphila ni right ma. Hayi siyaphila nathi lapha sinethezekile phela kusekhaya Jikelele. Wesibusiso sibone lapha einkundleni zokuxhumana ukuthi hey uzakhela imoto uyisusa phansi kwa akusichazela ukuthi uqale kanjani nanokuthi nje yini ekunika ugqozi lokwakha le moto. Le moto lena ngangifuna ukuthi ngizithengisele ngayo amabhanana nama-apula nama-ice cream nemishanyelo ngoba ngiyabona abanye abantu banokuthengisa imishanyelo so mina bengifuna ukuzifaka zonke ngesikhathi esiyi-1 ngihambe ngizithengise la emalokishini. So kunekwafika i-COVID kwatholakala ukuthi naku ke hayi akusena qhinga ukuthi ngaqhubeka ngalonto leyo ukuthi ngithengisa ngoba imali iyo leli sihleli la endlini sidla yona kungekho umuntu ophumayo endlini yabo. Yeah, so ngiyengacabanga vele ukuthi I know ithi ngine kodwa ukukhanda kwale moto vele yiko kona lokuthi vele bengicabanga vele ukuthi ngithengise ngayo. So ngiyengawa ngaloso sikhathi kwathola ukuthi imali ayikho kodwa imoto nayo iyahamba istoka ngayo la small tuck shop ngithunga icathulo ngiyashisela amabhatla izinto eziningi nje engizenzayo. Hayi Sibusiso manje ukungixoxele ngempela mangabe nje ucabanga umqondo kwakhe imoto uqalaphi nje. Wow, yini lento eyithi khanda imoto unazi izinto izinsiza mhlambe uyithenga kuphi uyitholaphi lezi ingcezu zokwenza ukuthi uhlanganise kuze kube imoto. Zonke lezi zinto ngangizithenga eBike Hospital ezinye ngangizithenga ko-mechanic engine okuqala le ngayithenga lana ngayifakela lana yayinganamaphathi aphelele
so ama-parts angithumela ukuthi ngize ngiyofika e-bike hospital eJohannesburg. So kulapho ngitholakale khona uncedo, banginceda ngezinto eziningi, bangibonisa yonke into, and then banginika namatayera. Yabona ili-1 itayera ngike ngathi ngiyalithenga lapha nge-800, kodwa babe bangipha nje nama-tube, yabona. Ama-rim vele bengiwathenga khona la e-scrapyard, yabona la ngaseBedfontein. So ngihlanganisile le moto njengamanje ya-indicator, ishaya nama-hazard, ishaya nebheli, inommusic. Ayiphelele nje phela. Hayi ziyabuya, ngiyayibona inhle imoto, ngiyabona lapha udwebile nobanana nama-apple okutshengisa ukuthi imoto le ezodeliver ikulethele izidlo ezinempilo. Manje Wesibu, njengoba nje usebenziseke okusansimbi nje, engabe kuphephe kangakanani ke ukuba semgwaqeni ngale moto? Bengifuna ukuthi ngifake, kodwa abomthetho abafuni ukuthi ngifake endleleni. Vele ngihamba ngomjikajika ngizambela la eqaleni kwestradi, njengoba bake bangithola bangitshela ukuthi ngingangene estradini ezihamba imoto. So ngihamba la eqaleni ngize ngiyofika eMefield, ngithenga ama-cold drink, ngilayishe namanikinetsa, vele ngizibuyele nawo ngifike ngiyidayisele nje la ekhaya. Estradini vele ngingena ngelokozane ukuthi kufanele ukuthi ngiyothela ipetroli njengalapha eCaltex, kodwa ngihamba ngokutshontsha ngoba ngiyawazi umthetho awungivumi ukuthi ngibe khona lapha. Manje Wesibusiso, ingabe ikuphi udinga ukwesekwa ngaziphi mhlawumbe insiza ukuze ukwazi ke ukuthi ufeze iphupho lakho? Yazi mina bengajabula ukuthi ngithole umsebenzi. Ngithole umsebenzi ngoba kuningi vele engitry ukuthi ngikwenze, negezi lana ngeke ngatry ukuyenza, kodwa ngahlule ukuthi lezi zinto engizenzile zazi izincane, uyabona. So icinga lami ukuthi vele kahle kahle ngancedwa ukuthi ngithole umsebenzi, ukuthi ngazikhanda le moto vele, ngoba kufuneka imoto yomshado la. Abantu bangitshela la ngaphandle bathi bafuna imoto ukuthi ngibayenzele imoto yomshado abazoshada ngayo, kodwa hayi imali yona ayivumi. Hey, uyazi Wesibusiso, lapha ohlelweni lethu kunomunye kwabadidiyeli osuka lapha eNewcastle, umkhaya wakho uCalvin wakwaDludla, uthi nje hayi endaweni yangakubo yena akekho umuntu okwafikela umcabango ukuthi angasakhanda imoto yonke. Hayi impela kusho ukuthi iflag laseNewcastle nje hayi ulibhebhelezele phezulu. Ukuhlala endaweni eyi-1 kuyabhora kuyabhora nje impela. Ngihlala isikhathi eside, umama waphelelwa umsebenzi, nami ngaphelelwa umsebenzi, sahlala endaweni eyi-1, savele sacabanga ukuthi sithathele imali yamabhukati sithenga ama-welding, umshini wokuthunga impahla, sathunga nempahla nje thina la ekhaya. Ningi nje imisebenzi esiyenzayo. Ngeyipika nje impela imbala sazilungisa amazifile baziletha laba abanezipoti la ekhaya. Hayi cha, inhle kakhulu imoto siyayibona lapha yana. Inhle kakhulu imoto yakho Sibusiso, sikufisela nje konke okuhle. Engazi ukuthi ke amaphupho akha ngafezeka, bakithi ungahlali ngempela nyakaza. Sifuna ukuthi ngelila ngamasesixoxisana nawe usitshele ukuthi hayi sengisebenzele enye inkampani ezinkulu ezikhiqiza imoto lapha eNingizimu Afrika, yilapha sengikhona. Ngathi ngalithola lolo thuba ukuthi vele ngizenze le moto, ngoba le moto lena engihamba ngayo lena impela hayi angifuni ukukhuluma amanga, ngiyasuka ngemaphupheni. Hayi yona ayidli kangaki ipetrol. Bengithi ngisazokubuza ukuthi awu ihamba ngani manje le moto, ngiyazi ukuthi ushilo ukuthi phela cha ayikakangena emgwaqeni ngoba phela akuphephile neziphathimandla. Futhi kakhulukazi ke futhi for impilo yakho nje ngoba nginesiqiniseko sokuphela uma ihamba ngo-85 km/h kungaqhamuka enye imoto mhlawumbe ehamba ngesivinini esikhulu gcina ungasaphephile. Manje ihamba ngani yona imoto le uma ingasebenzisa upetrol? Isebenzisa lona ipetrol impela. Isebenzisa lona ipetrol kodwa ayisebenzisi kangaka, kusho ukuthi angiqeda amalitha nje ambalo kuya la eDavidton, i1 liter nya eDavidton ngiphinde ngibuye la. Hawu ayi Wesibu, ngeke ndoda sebenza ngempela ukhanda imoto, siyayidinga leyo moto edlile ithele lodwa kapetrol ngoba sikangaka eyimotweni zethu ke ngopetrol. Sikufisele nje konke okuhle ke, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Alright, ngibonge kakhulu mani, ngijabulile ukuthi ningifonele. Siyabonga kakhulu. Umbukeli lo besixoxisana naye uSibusiso ke ubonakale lapha einkundleni zokuxhumana, umbukeli ukuthi hey ususe imoto wayiqala phansi wayikhanda njengoba esho ke naye ukuthi iyahamba 85 km/h. Hayibo ungahamba ufike lapho kwakho nalapho ohlala khona. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho. Njengoba nje ngembukeli izinto bowazi ukuthi thina lapha ekhaya Jikelele asigcini nje ngokuqina ngeindaba kuphela, kodwa siyaphinde futhi sikunikeze nomculo omnandi owulozolo. Usasekhona ke uKhaylo uyaqhubeka usezosinika ke manje icwecwe lakhe lesibili. Khaylo, take it away.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Balekela kuwe ngithandaza kuwe oh life can be so hard. Sometimes things don't come together as we want them to. As we want them to. I've had to live my life, so many mistakes. I realize that there is nothing without you, nothing without you. Right now, I'm down and out, and I just wanna talk to you. I hope and I pray that you hear my cry. Oh, darling. Oh, feel like I'm about to kill myself. I think about how you have been my help. I come to you. Oh, darling. I'm under to fight my battles and courage to carry on. I pray for wisdom to be smart. Oh, ithandaza kuwe, ngicela kuwe. Oh, oh, darling. Ithandaza kuwe, ngicela kuwe, oh darling, oh darling. Ithandaza kuwe, ngicela kuwe, oh darling. Ithandaza kuwe, ngicela kuwe, oh darling, oh darling, oh darling, oh oh darling, oh oh darling, oh darling. Njengenjalo ke umbukeli sesiwashayisa wavala amahora amabili wonke njengamanje sesingena ehoreni lesokugcina ake sibheke indaba ehamba phambili kuleli hora.